Lawan namo ki mamulu to? Lawan namo ki mamulu. Aja lalu tado bolo. Mamulu asli. Yami ko mamulu itu bahaya. Pak nang kagagay do bolo pa tetap palasu oto asli oto palasu ya tuh. Itu. Iya. Mamulu asli, mamulu palasu. Kesa mamulu tau matoma lagi talo. Meka ni tay matu. Nulega perang. Tapi iya loh, karena kenapa telur maulid itu orang berlomba-lomba. Dari situlah ulama mengatakan, iya nangka agagai pasandre loko nabita tatak na puji tawe. Iya na sandre loko mo nabita. Aja geret tam maulid tapat tatok burak dia na lagi talo tawe. Tapi iya ko maulid berlomba-lomba. Oko na sidra pa unron na talo ejaji pamanuk manang. Masabu talo sesu na pajaji. Tapi lawi masih kayak maulu malah kayak talo. Maka dalam nak itu punggawana patalo itu lima lagi talo ya aku deh nalagay makanya guru tepat sudah si baco almarhum almaghfurlah. Meta nak maulu de panang kau runtuk mal tau malagay talo masih kayak dangin. De nalagay masih kayak dangin biasanya malagay itu nak si jak guru kau dia kanalah. Ya kau nasi kayak dangin melo biko mai kay. Itu. Jadi saya wasiatkan ya konalengi ta insyaallah itu barakah. Aja naidi malangnya leta. Kehidupan begitu sederhana. Pakanjaki akhlak tak lau pada tarupa tahu yang itu tulina rampe tahu. Namo magai gan na ulawat tapak aku majai ibu majai sifat tadi gan. Jadi rulawange makatu elatu siku maridi. Katu tempel oleh bandring katokwe. Dari kadakin ri pole bujina sepulak. Tahu malasa ya tu. Itu aku pare-pare. Iya to bahaya makoko apa media sosial. Mapamulai anak-anak maling letu tau mato. Iya bahaya. Gara-gara TikTok. Lawi mak jama lah kay nakasi. Nalay HP na. Taruh kurilala kamaray. Napa na patulampu na. Naparsiri. Aku pingin di. Tahu mato maulu ni datelikit. Maingat no. Dari kamar kena gaji itu. Angka napona. Nama pona si potoni. Awe. Maka tani pasarina sa aku ingin di man telirate. Angka toni dudai deh gak na maingat nasa aku pengen memanja si runtuh. Tahu gimpe manang. Itu bahaya. Kurang-kurangi cede ya buwe. Dek tawat yang mahape kurang-kurangi cede masalah makalilian. Ini itu nonron. Ini.